මීහකු උෆන්දුවහු දවත දීෆිනම කීනතෝ හදම්වි ade wara nangalu suwal ufanduge dawat difina makineto hadane alona hama yagin suwal koraba faratun qabul koram de ba ufandu haki dinuga faanga kuran eddu hen nunka adi ufandu swaha kurun himenegen dani bidaange terenkama ehen ummattoge mihunna evvattorumge terenka egoto qabul korave befula suwal me korabane ehen mihaku dawat difina makine hadan migoti tima amilya kuran tima nuruhe kandatan ehen mihunna kos kurun huddwegenwa ege me furtama gawada ke ma fadan dinu ga Allah subhanahu wa ta'ala kirt Quran ga kandalu wa fani wa ta'amanu 'ala al-birri wat-taqwa tibamun ebbe kanebbe ka hiyokan tattakara taqwa verum ga macca waagi verive oleshe wala ta'amanu 'ala al-ithmi wal-'udwan adi adawe teruma faafa ga macca eka koneka waagi verive nuleshe alonmanna niwagota ki ufandu he bunumun ei waran fasiya lui kolle alon mange darifuluge ufandu sekuja ingama jasadunu gotun kurave kame den hama ega mi buna vidana mana kame nukura kam gawana kobahe masale ekakam mi ufetiken annani kon ta kun toy visnade alon men shahadatu ge dekadma kiya islam ve Allah subhanahu wa taala ge ekawanta kaman iman wa bayaka enum mi nahuri tafatu migen fenigen bidan ei ghairu muslimun na shiruku ge holverin emihunge adakadata ka emihunge ufata gotuga kuramunda kanta talona muslimun ekankam nukurane kama dege bare nuwane kama ade diinu getere nuhimene kame kam gawana alon menge din alon menna muhim wegen ege hifattane kam mikada gotaka aqida ya miti guligen gostimage sikundi ga gabul kore vijenama den ege suwal jawab warasaf ei diinu ga nekkame gatima hem mihaka ku ges bare nuwane alomena wargina hama adive kameddem mikhawa ke dekkim alome mekan kurani ki komen dini kame gotu gennune kubate ke jara ei ama wara nurakka ter visnu ti vidali warangala mi dini kame nune ehem bunumon alon menna dini kanta tammi nama mi islam dinuge fas rukuna ekane ei shahadatu ge dekadema kiuma namadu kuruma zakat dinuma roda hifuma hajjuma ehmi komme ramadan mo gannane dini kame namadu kuram miskita dam vejenama ei dini kame zakat dinu nota sodagat dinu ei dini enun kanta taki dini kan kamenno esan faragen diriulumge hayatuga Allah subhanahu wa ta'ala ga yan alon me mijaga mideni alon men ekal islam dinuge fas rukun nota islam dinuge mi asasi bage kan ekam aslu hagigatuge islam dinu ki diriulumge nizame islam dinu ki alon men ulemvi gen Allah subhanahu wa ta'ala ruhiwadi gannawage adi muslimge hayatuga emme hindu koleves Allah subhanahu wa ta'ala enge vi gota khilafa emme fiole behtuma kives evs muslimaka hoddegen wakamena e hisaba ekam visnijje kamu gawana maden oti alon menge hayatu gananna islam dinum beru galon me honne evs wagote alon menge hayatu gananna alon men islam dinuge onganna dinun tokum beru galon me evs amale hingana wagote hame gota misalaka balamenga fakhana wanneru kiya duaenge boy fakhana nukunneru kiya duaenge boy hedun laru kiya duaenge boy mi sawari annota sahakalan araru nota karakan araru kiyan duaenge boy miyaka baddal mi huriya kama kisa madini kantatta kavima mihiri duataka dikuruta bismi huriya kama alonan korenjane islam dinuge imuge tere me muslimage hayatuga ena iqtisadi kame kuri kam ganas ijtimai kame kuri kam ganas wazifa ada kuri kam ganas komme hindu kolaka komme kame ves Allah subhanahu wa ta'ala ya guli lama hi fawanje ehi sam faragen nana mi dini kame nune bunana fursate ves nudibe